Ko kori ke o ho whanga I he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhatap ko tope. O ku whawhatapu atu pa mehe, talangata ia te au whai kitua mama, o ka ata e whanga maari e koni. Ke o atua he mo polokalama ko I whatwhanua fo o, ko he ni pia mo ek minister policy pe hoki ki he tamate afi, manga hei business a preanga ke o atu e tau polokalama ko I ki ahoni, ai o kune I Asteria I Malipone, ve go whahauka te polokalama me Newsline whakatawanga be e angarere pe tau interneti, lava ke whahauka ke tau polokalama ko I ia ahonika ko o atu e taitai rei, mo e taitai lot whiawhia, ka te modol ko tau pe mo kau mai mo ki maua, I he polokalama e ahoni. Taim tatau pe ko whiawhia ke taitai rei e Minister Polisi, Paula Piven Piugala ki he tau polokalama e ahoni, malo e tau mau e ahoni, Piven pe malo e ngau e pe mihena ko ilo ku ke
I Melbourne a seria pe fe tu adgoa I he hoan fe hake pimen fe hake ko tu ki momoko ange ai a Australian I he hoan I pimen malo solo malo mau fe mali ko le de bigi u fa de watapu ko yo na ku tau mai de po ki Melbourne ko ha pe ki I function for family be ko ki pe state ta wata hai ki mo pune mau to wa mau fine ki pe na dau wa fi me bigi u lava me ke pe na tau mai de po ko ki momo ko e aga ni solo ko e me pe sai o wa tupu o ifo e te mo e ne ki momo I foi malo ifo malo o ia kana ke e ko tona ki ko e no mo le tona ki ko finga ma lo tapu ki fa masino e ko ki momo ko e hon ko me ala vai pe tawa o fai ki programa ko I wa tai pe ke bege update te anga me ko mai mono fa ma po pe ngai ho ha ko ngai o sa ngai tala ga fore ale mai social media kare taki mai pe solo e programa koi ko tu be I o follow tu koi ni na ke mahina foki na fa no ka to ngai ai fa ma vai koi ai potunga e ku fa mal mal e te koi potunga e polisi be mo como comisiona koi o polisi ai I tonga na ke ia bina ke o si follow tu ke ase riana I he ka to ngai na fa ko ha tu ngai da comisiona fo koi na ku ia ibe o lava I ko ngau ke fa ma vai ko e ki parade ka polisi mono fa malo ia ai commissioner malolo pena ia ibe mo commissioner fo ko stonga pe mo commissioner fo o ko I tambo ni ku mami to upe commissioner fo ko look forward to pito ke na wa mo ya ko kilava pe solo ke me ko ni ku mahui ngai ni ke alunga fonua mo ni nei lava fo ke a mo ni te ki pakatoka ngai wa mama lahi ai firefighters international day ona fa mana kwa mama la ko kamata fo ke me ko na kamata I tahi wa hiwa e fu vela la na fai na hoko I Melbourne kilomita te ni mano Melbourne na e fu vela la ai na ui ka tama te fi Victoria ni ke ngai apa keke na iku mo fia e lori tama te fi me Geelong o mate to nima o ne tro reva attention e ka tama te fi fi mo tama te fita o ne hanga rewa o uki rewa ka tama te fi ke fai longa he na wa fai longa na wa ho he o fai longa I pa mama la me ai a fa go no me pea ko tok tau fa gwen no fa ma tu I tonga mo uye ka fa te se ko ta me na ku hongo I se fia be ai e na fa ho ko be ki ka neti o ku fa ho ko ki yo wau e ho po mi ki mo he fare ale monite pena veke mo prinis kalaudi ke kau kia ma o mai ka to ai pe kau minister na ka ki au e kwata no ke prinis kalaudi o ko ma pe ne fra ma po so ki hanga he pure ama ko kau fu ke kamata ki ki pot ngau nei kai ke fu fa to ka ngai no ma ho inga ona ka ko nei kau mai e prinis kalaudi ko ma pe ai fa ma po
Pena ku whatanoa lahi ki he Peninsula ni whekau aki pe moe tui goni ke motolo ne ngawe ke Lee Kuan Yew I Singapore ko no whakalaka I koe whanua me third class world to first class ka koe te whito koe whakaukau koe ana nofo ia he stable government pe moe anti-corrupt government ongo instrument ia ua nei mea ngawe ke Lee Kuan Yew ke ne hanga whakapapau ko ne ngai tutu ni he kai te palaisia a Singapore hua ko kautaki ne hanga weed out the mega corruption where the highest standard ya ko sio ko ki he lau mari o mai he cabinet ke putukau ta madafi na to sio pe ai he me ko ke ka policy he I fa mala ko ke ka policy o lo tole va cabinet ke na toloi ke ta kana waten he kia ko ko fata no be chef ale ko fa ilo ngai ne tau fa ma popo e tau fa ma popo ke tau hanga whakatoka ngai kina me ngawe maulalota ai ko ke value lahi he society mo whenga ko ke tau lava troai o keine confident e kakai he ngai institution peni he o mahu inga ke mahu hanga whakaivia ke nau tolu mahu mohoa kautaki ke na hanga o whakanau e ngahi puti ngau e gani kona u mawhana lahi au pito hepsio o paku ilonga re vai ai whengau e ake a Cabinet TV mai nau mahu ngai ake e koe taha whoke mea o hake mau pe ai I he report pe koe annual report pe ai poti ngau e pe koe whamatala e atita ai mata vai ai kai ke whiunga mea ngāwe, kai ke whiunga kau ngāwe, kai ke qualify kau ngāwe. Kau nofo bea whakau kau he ki taimua nau I whare ale ai. Ka toa u matawaiwai o hake he tau. Te hei hanga whatoa ngā yoku. O nau whahangāwe ke solova. E koe mea kau nau whaamu ki ai, koe ola ia, nau no whaamu kai. Ka koe mea kau toton ke nau whai, ke nau tokanga ki he processing, mai mea ngāwe. Ka pati e whamatu ko whaalea, aki pe mea ko ia. Ai, ako naki ko koe, na tawako me rea koe, e pahamerin koni, Nai, Palestine fugi Amerikane, taimi koe ki valta, ki tākau. O ne pehe, ko ne wharea, ko ne whoi. I wharea o pehe ka pai, o mai, hafu akau ke utahe hoa e valo. Ke wakfa morea, wakfa hoa o no. E whamata mea ngau. E kono winga he ko ne tonu ko te palani, te whamata te mea ngau e. Implementation ni mono reporting ni mono atitai ko hau he whaingofua. Ka koe uipo, ka pai te whatai koe, ai anga mindset ko koe whare area ko whanongo hawa mea. Koe whare fia ko mūranga, kilomita fia ko mūtano. Kana tau sio katoa pe, koe u katoa langa ngau koe ni, kai katoa e puaka. Hau pe ua alewa ki kilomita koe na tanu koe. Ai ko ngā, kai nau whamore hatai milahi. E nau nofo whatu. Kai ngata he whotutu ngāwe. Ka koe mai alalo koe ka hoko hawhatama. Ka mafuri e waka. Ai ko kusio koe mata vai a tau tolu. Koe whakafotunga whakamamata pe. Ai koe kusio koe he o whiawhia pita. Kapa he ki hoktunga koe. Minister Police, Minister Tamatiafi. O so ngoi ko se hanga hiki e molare kau ngāwe. Kau Tamatiafi ma kau polisi ki olu. Mahino ka nau tolo. Ke ngata. Neo ngoi whaingata ha nau whatongia. Kau whakamau inga. Tako amanaki le rei au pitau ia ki he
hokat koe ni ka mo komisiona fo fia o pito e komisiona malolo koe e ne toto fa malo mai ka o se me e ne ke mahane ke nei whakaukau bea ko au bene wa whawhi mai ke whai katoa u whatongia e ki hangi haki whamuna bea i a polisi pe longo ana ne o vale o pito he e ai Prince Kalani we e se whare ale ai ka katoa tokon pare mia mai ne fia ko ne ko ia ko ne o se ko ki programa ko e fai be ki talo fa si ko tu ho po fa pare pau ko si mai do he ka ke me ele o pe mai turi mai va puna ke mara o turi mai pe o mau mai ki pefte ka ko te foka ta pong turi be ki fare ale a pong ki he monite ne o pe la ngai fatongia solo ko e la tau tabe mola e tabe mo fononga abe me ulala o ia pe abe tau mate o te ano to e aunga tau ka koe Ko tu foke e biveni ko mahina pito ai whamatala ko ke whai. A koe pe tahani kune o mai e whakaukau koe ni ke whaoa te whakaukau koe ia. Koe ngahe ko he ku tau mahina i pe whoki ko enga he lakanga he pureanga. Ta wha polokalama pe kia i hanga ke kau tu whao e ki whamau. Ano wi ko tatau pe mo e komisiona polisi. Komisiona koe ni ki he tau i whai hala. O wenga lakanga o ku kei whaki pe ke kakai muri. Inga i uhinga lere mga i uhinga ke hepe. Ko tu ko nga lakanga ko patonga i whakanga patonga polisi. Ko isi no pe taha ku komisiona polisi o mai mei muri. Ko toenga ku panang hono ai ko nau taitolo ko pe ko tokoni komisiona polisi. Tokoni komisiona polisi eta. Ai o kuiai ka tonga o kuna osi i he tokoni komisiona. Ka koe komisiona ki o mai me muri ko uhinga o kei whakapaanga nau tolu i he ngahi whanua me muri hange ko Australia mo New Zealand pe ko uhinga pe i hawhainga uhinga le rei whaka ki ngā pe ke nau kei ata me ngai tutu uni mga himea behe i he tau nofo whakatonga o ku tau ngau behe o ku kei o mai me ai kau palangi o whatalo ua pe o raki pe o whapanga me muri ua pe o tau ki whenga pe whoki e ko ana mo ni o ku pe foi dimension ko ia ko foi dimension mo oni aparte que whatata pe ne solo ko pare ko tau algo o au ke nai tuunga malunga ngi toton ki te malunga ngi civilise mo mama whakata mai o hange ko ni te lava pe o ilo ai meo kohi mai meo sai he ko neo mo kato e umea ko ni o tau wai wai ai kei mamafa ai kei he mama e aki he tau hiwa o pelu lewa mea ko tonu e ko ngā peko si o peko kau ngā ako kau ngā au he kai pe hene pe lewa tau lewa tai lote extended e mai mea ko whakahoko o ngā au e ko whaarea ke mea ko niso e ke koe amatua pa mo professionale he koe te operate koe ta whaka professionale o te lava kita o transcend me foi dimensions o whakakau koe whaka i foi le volo o whaka personale individual personal issues o te operate kita ia i he application whaka o ku hange ko hoto whatongia mo kai ke te aia ko ia so ko me ko na whatano ko ge ko time ko te o ku te elevate ke to professionale
o ku te whai ho tole rei taha, with or without supervisions. E kua supervisor ke ne hanga o. Aia koe no ke he ia. Aia mahalo koe huinga o tau ke engage mai kau. Kau mori. Koe te kei ke tau hanga o mawe foi moral courage ke tau fua i foi mea koe ia. Te o ate patata koe ni. O se pa te o kore wha mre pehe ni ai ko. Ke hoku maheni ko family. Kau ngā ako. Kau ngā. Ai mea koe kore ai tuunga po ate. Tuunga ke hoko ko hatare ki tahe po ate. Koe. Ko tāko tō peo ku hao kore ka. Koe ki whanga apoi. Ko hinga peo kuia. It's about time that we need ke tau grow out. Otherwise, peo koe ku whaka koe anga koe kusi o koe ki no ai koe te mea koe ni. O mai pe ai mea o ku hinga riri ka. O ko tui, whaka teknikare, whaka komesiare, whaka business, whaka sosiale. Ai ngā whektoa koea ke apoina ki koe kau puate. Aia ko si o koe tau pare mai, pe hange koe ni. O koe pe mea kau minista, o ko kuongo i koe kai ke uongo i kutono, o ko whakarea peo kanauto. Patauta, koe mea ni koe ke tui ai, to toni ke te whakaukau. Aia ko kuhinga, o kumahu inga ke tau teu e kahau. Ke naulawa o maui foi moral courage ke naulawa o break e foi culture ko ya. He kohono mo oni koe foi na lawe a kirisi e mea koe ni. Ane e taimo nei hoko i koe ke pare mia. Ai foi whaingata a koe ki ai. Ai foi transition ni. Mahino ki ai. Nei ai all order. O tau he maureo ki tau hiki me all order ki he new order. Koe foi hiki koe me all order ki he new order. O koe ke puna ea. It's a process. It's a transition. Ka koe foi transition ko ia. Koe lao na ia lao e all order. Wa lao e new order. Koe foi transition me all order ki new order. Koe ka halao ia. Ai koe o ku tataki aki ai mea ku hinga lelei. Common sense approach. E ka pana kanga o whatonga, I often raise the issue when I whare harea. E taimo ko whae ke mai whalao ko pet. Sea, koe lao koe sāpate. Na e mahino e matai tohi e lao. Kana e o mai, kana e hauwhaka. Asisu ia tara mai. O koe ko hao ke tante e lao. Hao ke whakakakato. Koe foi whakakakato wea solo nei pehenia. A pau e tō ho sipi i halu. Koe haho mea i whai he a sāpate. A ofi pokia he lao. E ne whai ha mea he a sāpate. Kaka pau e tō ho sipi. Aia na kake ne hanga ia toi tohi i mai. Ha toi foi setes, piko foi subsection i he lao e sāpate. Koe ne foi tala mai pe ngawe ake ata mai lere. Ngawe ake ata mai lere. He oku whakalao pe ke whai ha ngawe lere. He aho sāpate. Aia koe huige wha o hake awe koe taimo pe mai e whai koe taha. Ko tuai pe o hake lao sāpate. Unau pe nau tolu ia koe kuhanga akius nau tolu. I he nau mau sāpate. Ka kai nau sio na toke he foi dimension nau huinga. Oku mahino e lao, koe huat ke he poate, oku ai mau. Tako uhinga e papalai, ai foi whakahino hino, o e lao e sāpate, upau ke ungawe ke mea uhinga le rei. Ki tau fia poate ka e review e anga ai whakarere ai mea, e tau sio pe oku miti ai whi mau e kakai peko se haota. Ai whainga mea pehe, ai koe mea gogo. O mahu inga rewa ke tauhanga o teu e tō tangata hoko.
o ke o te nao mai pe o kopiketi pe o hai pe ko ngā maheni ka nau lava o siki i he mama pe ko mea ko hinga lete he ai ko neongo katoa e kusio au kia pa na mo fatonga ko tau ka o police commissioner ki moana na ki matutuang ai ka o police deputy na ki matutuang pa na ula ki britaya pe na toria te ke ai ko ka o police commissioner deputy commissioner ko ni he tai mili na ki i ki ang so na to i ki ang na toria ai wa ere vai tau o tau look forward leva e a upe ke foi taimi o tau lava pe o whahoko e whatongia e nai pe he pepa mo Singapore so kau ki tano pe ke ngā ke mau e whai atawhalai o Singapore e tangu e waki hua a Lee Kuan Yew na nau hanga rewa o mai pe he na tula pen pe o mai kau scholars kau expertise subject matters kau subject expert o nau ngau e ke ngai tunga o hau peka foi taimi u nau pehe o feunga ai una nau whakarea ai koi foi taimi e nau o si feunga no whohotere ai una ngako o mai koe e kau foreign professionals o ngau e ko ngako ai kono whakarea koe nau mai pino to ngau o sepa nau alu whakaukau koe kau Singapore te ngua hanga nau mai tona fo hotel kana ke nau silin pa nau al o feunga ka tauanga o te ya tau kakai tore no tau kakai de nau ke tolonga mo folo ala fonwa ai ko si o tau hanga pe tau fo iliu gon he faliri fo politikare tau iliu gon executive mo fare area o ne tataki pe anga hala fononga tatau pe pa me tau ka professional o rewa ke tau sio me tau mua ai ko fare ko me tau mua ko fare area ke lava fare area o whahoko no whatongia e foi taimensi no e whakaseva niti foi mea koe na o mahape ku tō whangea o solo e tapolokala maurea until and unless ko maa foi mahino koe mi fare area that their role and functions ki he kakai e whanua ba mai hau e whanua ko e nau ngau whasewa aniti e kai piki to sai hami eitonga will never happen aia ki au ko uhinga ia ko koe o ko wha rea ai i wharea rea o hange apia i apies o ko wanga whakamatatua but I hate to see ai nau o whafofo lai o whaitutuuni whaka hou eiki ka kai ke nau whakatoka ngai o ku safai kakai ai ki awe foi conviction ia ko ka pau he kai ke mafuria fare area pe ke kabineti o nau whatoa ngai o nau whatongia ko kau sewani ti nau tolai whanua he kai peke to si ahme ka pate whatonga i pare mea pa motokon pare mea o tāme koe ka kai ka nau mai mea na le tata pepe ko na vahenga pe koe ka na vahenga ai ko transition is here that need to happen o fue mau pito ke hoko foi reform mea koe i tonga me he kautaki Neo kantoa pe mea koe ni tau hanga foke he whiri pau mahuinga pe ke toi whapato pota whiri kakai. O ko amanaki le rei peo ia he pao te whatonga e tampirinis karauni. Ka pao e alo e maufangi whataha toki ui mai ke o no tolu noa e whiafi ke i hao peki ai e mea mai peki ai. E ko whainga lau maari e ko sio tene lava o que algo foi mal pop foi time foi mal pop pene foi no e que o ngai foi e kono moni masi ka pate tau
o kapahi ka ke whakatoanga e u te whito u makatukunga u pouturiki kone o e whawhai ka koe tau tangatau e anga eksio Koe tu fuke ni biven koe tawhaaki koe ki he naki kamata tāna whoki patata aki ai whiri koe kau poate mahino be ke ati ki maa tolku nai mea pare mea he press conference ko osi na ke osi whaha pe whoke processi ko osi mawe ngawe ke ai ko toi pe ke mea atu mo pare mea ki he nea whioke na wakai ki he ke ngahi hingoa ko ia. Ko konga ni ko loto ke eke atu ke te koe, o koe ai ngahi tohi o mai i he social media, o whamatala i ai na kau ai PA ko a koe he tahe kau whai interview. O pako ke upe hea ko muhena pia ko se aspohi wako, ano social status na o si he whare area, tūnga whanga ko ulerei au pito. Ka koku sio a koe ta wha a koe lao, ka pau oku mooni ai whakau kau koe ia. Ai koku o mai. Mahino ka te au ai mea, ka mea ula ki whake pe mooni ko pe ikai. Ka pau mooni, oku mahino pe ka te au ia i he lao koe ngahi business ina ta whatala noa ki ai. Koe mawhai, oku lahi taha mawhai koe oku ange ki he minister. Pe koe mea toto nui aku mauloto ki tau whanonga ai he o se tau liriu pe ikai. Pau oku fulahi koe mea ia motol ke mo whakasisi mea koe ia ke malu. Ka koe ne tuu koe tai ni mi ka pau koe tuu ia i he mawhai ko o koe ke kau a hopi i he whai interview. Is that oku mohanga o toki unu ia tu ai mawhai toki alato ki stretch o ki lahi ange whai mawhai i he atakai koe na tonu ki ngata ipe koe. Koe haho wakai ke te whaaki. koe te whukema uhinga kei solo ka pau ka ke alo e mama e tau civilise ki o lunga me bene i kui ei te tau halu pena to he tau momo he foi mea mama tai koe foi isi ua tuka kau ki hanga whametara ne hei mau whakikihi whare area he whenga e tawon pare mea whamalala ai ne ki parani ke ne activate e tano e halahe ngahi wahe ngā katoa he po i lere koe ni ke ose tau whapanga ai foi whehu ina na o hake ia me whahai koe pureanga whawhisi koe whehu i koe whiha u awe ke private sector koe whiha u awe ke solo koe ngoi koe ki ai koe o pupuhai whake lawa Einstein upe o koe tari that make you look smart koe whehu i koe whehu i ngari ware moni he ko no winga upe o te whehu i ha mea ko ha indicator koe ha indicator ke ne hanga tala mai ha success po koe o koe kai ko ha indicator ia ke whaia ke tanara o whe mau ke pāngai whiha ta I private but whiha pureanga that is a completely he whare a stupid question he kono moni kai ke hanga koe poi ni o kui kai ko foi whehu ia ke kai te ke hea me mo whehu i koe na o hana kawa e PA he whiri he kau he penolo whai interview koe taimi ko te he koe taimi ko kuhinga koe ke ilo pe ko whai taimi all order pa mo new order te tau ngawe aki he koe foi transition me all order o koe ia space ia i ko halao koe foi space pe uhinga lere ia ngu tano ke lao i sapate ngawe ka tamai lere koe lao ko au pe te ufiri ai ko au pe te interview ka tuka whoki mai ke whatano ka saspohi wa na ku lave mea koe ni he ma he conference koe nai whai i China i Hong Kong solo na aku o hanga peo ke le li whai e mea koe ni he kuraki hu ke kau ngā au e pe koe ne pot ngā au e mea ko si ausi o koe ne hu mai he koe mawhai o mai ke minister ke ne 400 PA
ka huma sia o sia o toko ni mai a ka au whaka dimensions hono whakalakalakai o ngāu e o mau whai. O kui kai kone hawa na ngahi puti e fotokopi aku me rere tiri wa aku tohi. Ko kui ka pehe. O nā ku o sanga ka wai mea se solo te utano ai. Ko whi rea ko sainesi. Ko sainesi ko ha foi fenomena ia o ha impact o ha whengau e aki haongo substance e ua. O kunehanga ea o precipitate mai ai foi effects ia o ku multiple effects. E taimi ko e compare ke taimi ko te na function ke ai. Haongo substance ko ia. Aia ko hanga ko uksio. Ko ngau ko mo siasi. Ko sainesi ko pe ko foi i multiple effects he mawhengau aki. O hange mawa ka minister toko whaape toko ono. Ono wharere e mea koe ngāu. Te koe mea ko malawa i solo whai e ku ngāu e. He kono uhi ngahe. A pate whatonga i ke ngai whuput ngāu e ku iau. Ka moe ngahi i whakalerei o ku whakahoko. Pea moe ngai whupaplik enterprise oki. O ku nofo i malamale motuan. O kua na e toko tahana ni pe mai piweni. Toka ngai o boirere si tau e wau ke o si ke o sabe ko ke breaking o da no halai o yo unbreakable o kako kuhinga e ku fata no so e na ku si hanga whakaukaui ai foi hoa o no ke whakamata i mea ngā au neongo e katoa e umea koe ni hanga koe lulutai hanga koe u mea koe ni ke uhila mea koe ni ke sola o si lele ku ngāwe a kono ono whakamata mea ngāwe koe once o ku kliki koe ne aia koe foi aia koe whehu i koe tu hae hunga kau e PA koe hunga koe whakasa koe sio whaka amatua ia ka pau o ko falala ke PA ke ne fai hafatongia ko fatongia e na toton ke fai e au awala fai ko fatongia fa pe ni ma peono na no mau ka koen solo o ko to poini ka pau te ufili ha me nga u ke u fu a ka konga wa ko ha le ma inga ho opinion ho me nga u a ko Hilang ko ya, ko au te utari ui. He ka pau te uwhai ho whakakau ke o mai ho mea ngāwe. Me alwa to hala, ko taimu e o mai ko whakamau o eke mai kau te utangi. I kai nei ko solo e ne hao mai ne whakakau. Mai mea ngāwe ko ini. Aia ko korea ke kau whehu i ko ia. Nau te whaki pena no mai nau ki here pelu. He koe misini kosi e nia ko ngawe ke foko mena noma na were pelu kai fe mau ia koe misini palau e nia ko ngawe aki koe mea koe te nau toka hana to feu ia sio koe na o pehe korape ka puate koe na ke fili so koe na utai aonga koe mea e te nau toka mai na to feu ia mai mea ngā oe koe mea ia a e Abraham Lincoln koe koe mea te whoka tau wanga mahene te whoka koe lahi tahe ai kau PA koe kau minister koe uhinga pe whokia ke nau pu i holoa i to mai kato u toki meni koe o ma fotokopi mai me te o mau me whanki mea pehe ka koe ngā whoku ku uhiki e mowai ai PA ki o lunga ko atu tō taha malon o no ma nai to taha i he level o lunga pito o ku hange ko fa matala ku o lunga ia i he nga we ko o ha hingo ke ko PA ka ke o ku ka wi ho ko ta ke ke me ko he i fale ale a ko ilo ko konga ni o lahi taha i ho mo longo a ko i fale ale i he konga ko o me ko nai fe ho ko he pare mia Te kau aku mangai container.
ngai container ko ni pehena tufanga ngai container ia December pea ko nga foko kulava takai hake e kau tufa ia o ave ka ko nga ko press conference kina fa falai de na me ai ton pare mi ane pehe ko ngai container ko ne wow no ko ni oku na tufa he kau pure anga ko tok malolo I December ko u container ko tuku ho ape minister mo minister malolo mo ka fa fonga e whakafoki mai. Ko container ko ka pau o ave container ko ki hakakai masiva. E ka geala ke potunga we ia o whakafoki mai. Ka koe ha mena hoko ki he mea ko ni container na o hake ko ni whare area ko e tonga tapu hiwa. A whika ako mo whamiri na ne o si mea whako behe na a te potunga e o hae mai container. Ka koe ngā ku, ta koe koe whi mea whika o kehe. Toki whatonga ia ke he mauwakai atu. O ka ka foi ko foi fare ko na ne malanga ki fare ale ko holonga ke family holonga ta ko foi fare ko fai ta me ai ko foi fare I hasin ai ko family ke he ka ko ha tu unga ku o ku o ke ai homo is it ko uhinga beke mo fa fihi ata mai ka kai ke o ai ilo ka kai ko ha mo ni ko ha ku loi ko ha tu unga ku ai o me ko container mo filawa ki ko ya e ku ke me be fo ke atonda piva be mai o ku mo oni be me na ne posi ba mo oni be me na ne me aki fale ale. Koe tōga whatutama ke neu tau ia I tato solo. Ka koe tōna puhiwa koe family be kine iki. Ka mea pango ko nau hanga teke mea koe ni au ke tōnga koe ni. Tau beba mo tōna tap tolu ta tau beba mo kawau tahanu. Ka ko ni tō koe ni ko koe mate bebe koe mo ui. Ko nau tolu bebe koe mau tolu. So, o kai ke toi aha, there's no, o kai keike, mahal pe koe anga pe e fuatutu ke hoko. Nā ku kau whakauia he hono advocate ke kau whafunga. Ai koe nei whahifo koe me kapneti e whakau life must go on, whakatontonu pe ho mō ngai mea nai whiara ki ka tau un, e koe anga ia mo ui. Ka nā ku kore ke nau pelu, o te nau toi talatau, o te nau toi whawhepaki, ka nau pelu ka mau ngau e whaata ke whatonton pe, ke pure I lerei. Kai pe ke utara no au he mawhai ke utara no pe ke pure I lerei. Mea pango nega ke I kuia ki ai, ka ku mau au mai ende foi taimi, ku mau hua tu solo ko e tae mau ko e kono. Ko e tae ke, Kana mau so au koe foi mai na tolu ko toki whakataha ia mai putunga au ko e public enterprise. Mai nau kau ngau ko lava face off ma kau ngau. O koe toki whaibego international te ia koe kau firefighters pausi o kato ai ke kau. O toki whaipeko ne laka koe ni. O te gei ke lava ai motuani a whakataha individually pa moe, ngai divisions. Kako indication ia lahi koe palapare mama lahi whakamahapopo. Koe ngai komiti ko kawai me kawai pe ai purinis karau ni he u mea koni ma whakamahapopo. He nai lahi pe u mea nai asi pe he kamantau ne hanga to oik tokanga. Au ai foi e metive ki ia solono. Kono toi tokanga. Pea toki mahino le vai ai oku to e lahi ange palopare mai ke whaisio ki ai. I longa ai kai koe ke coordinated. Ai ngahi whunga ngā ue. I longa ai compromise national security. I longa ai taktahalanga pene empire. I longa ai ngā ue function pe ngai pot ngā ue ia. Ai koe whakamatala peheni. E inga pe tama CEO koe, tama ke kau CEO koe, no mea kai ke lava pari aki tata alwai pe. Kau be mo police commissioner here. E ne whakamatala mai mea tatau. E na ia na working group he illicit drugs. Ai koe kau o CEO ia. Pea koe asi mai koe ripoti na tu oua pe nau whata. Pa koe whihui koe ki ai koe na sea.
mai minister fiu pia he singa ke call na meeting I kai pe ke mau call mu ko no ko indication ni ko ya ta ye ko ye fu na ta concentrate pe he na ngai me pe na tol ko me go te ha need no approach multi agency so hanga go ni ko tale os go ui he na fio symposium ke fa tala no mo nga we ma va mo va he hapacheti ai illicit drugs ke tau ia ke illicit drugs pana ne fare a ben ton ke takimuka ko nga we polisi he me go ni pe hui pe ka ne tie na illicit drugs steering committee ko fe go to ki fa ma bo ma li pote ma hu ko ni o ta u do be to ta be na meeting ya na to ayo ko i wa nga ka fra ilonga le va ai nei kai ko ke na fa fo solo tu aki mau pe fare ko feina ka ai ho iki ka tu aki ka wako pana ke mana tu ina mau alwa ke mau fa mata fai fa mata ai tawon pare mi ai fare ai mau inga ko ke ai housing national policy he kula he u dimension ni formata la mai pureanga ko osia ko osia ipe ko foto ke la mai fale he to ko response to disaster ko issue ke he ko issue go na hanga o hage ke national policy taimi mo fainga situation e fa atai silini ke vahe ki ha fahinga disaster hange go ni tau tala no pe to he natural disaster i to pe a fa tau to respond pe to ke disaster ka we vela ya we ta fe ya he tau fono nga pe to he lo to be mo ui we me masiva ango ya ya we in itself was disaster pe ya aya ko ma inga policy ke ne hanga o ang fainga whakaluk fua ko kaya havera kaya ha uha peo tāwhea ko ngai provision se ngata provision se panga ko uhinga pehe ate pare miai ai pare tokon pare miai no fo mai fo ke kautamai ko o mai pe na reactive si o pe asia ke ya ko tapane kare ko na ave ke na ia ina sia tonga tabuhiva solo tale mauto e kuvu fare area te ke ha tala no etapa ne kare ke haina se tonga tafitu a mauto lu ko o kai ko ke ta ko fe ko to ka se ko pe ta mai na ina sia tonga tabuhiva kai ke ta ko na utufa pe na utolu ta ko etapa ne kare pe ya que na utolu pe ko o ministra mo he mafai mo fe nga we kai te ke ya mo foi tapa ne kare tanu hala ko pare mia ki moa ai ko na ne pe ko te tan pe hala ai ko fai nga lau mari yo ku iga langa iga tolonga i taulanga fono ko mau atu solo fa ma popo mai pare mia mo to pare mia ai ngai mea ko no mo tawala wai la ko foi baha taimi pa no mai foi baha taimi go os fra fise ai pare mia malolo me pare mia ka avi pe tokua o ministra o ispe mo ministra ko ai king be foge foi taimi go bahe na dole foi fare wan la ko at fo ko si o mai foge pot nga we li si ko hingo ene ai kakai na e bahe ke ngai fare ko puka o ministra sai tu ni ga mau tolu fa foki mai fare ke ave ke freitu na wenga ki ai ka wa ai ke hange ya ko ku sio ga ku tu ga ta fa kau he ku na sio ga na tu la na foi fai tu ni ko na wa ke fare ke fa ta wa ke na woti ke loka ke na woti ko nga he manju wo fai fa si to ne filipare bia
Ai na kau pe me kau fa me ta fa ko na mau fa hu me a hono tu fa ke ngai foi fare ai na si ko wango sio ko foi fa ta wo te foi me fa ta wo e Filipa Remia e Filipa Remia kawai pa mono madu foi sai ni go malai wa puna wa ai ko foi whakatau ia o tonga tawalu ia. Ai ko mahi mea ko ni nai whai i he lau maari ka mo korapu mo. Mahi hia ko toa pe. O whita whila lawe mo ka. Ai ko katoa u mea. Ai ko tutun ko na mau whakao ko. Ka pau na wahi. Nai mahino pe ko na wahi ka. Whafoki mai ke awe ke kakai. Na ko mare be mo au ia tau be mo no pe mai go na o ka nga o hai mai ai fare masiva o mare be mo ton pare mia pa hanga o ke ka nga o ai ko foi ai ko o sko fa matala go to ta piva ho ko ia pongi pe ko a ta fa ta mai me hasin ki apiai. Ai wone wharea, ranga pe hai. Ai ko o te hangare wa ne foi statement go ya qualify ne foi statement go he a go ki mo wharea re. O vare pe fo mo au ya pa pe he pe. Oi me go ni ka pa go mo ne ha ko palpare. La o vare pe mo ton pare mia, fe ka ton pare mia na go nga we ke na wo ange o fatu tolo mai ke foi mea goni foi posi go si ani bukan o haka be farele o to mai no ga teo ka kono mau ni e solo kono mau ni foi mea goni he na e faia i he intentions ke ne mislead ai ka kai fonwa pe mo intentions ke tau fehi ai ka kai ke pure anga lolo tonga ai ko foi willfully ko intentionally anu foi me goni ko la vea ya he la vea hanga ton be he kupu o fa fitu ko la vea ko ku fa fitu na ta fa toka nga ki ke kau whainga koni na tau. Ko kuhinga whatokanga ki o te naurawe, au ko whairi sia. Ko kuhinga whatokanga he ka watu whaitaimi, we have no other choice but to investigate the mea koia. Te nau whihia, ia ko kuhinga pehe. Toko no wharea ni he ku whawhitu ki he anga tū. Pātai e hopoi o ilo o pluna e anga tū. Ko tau tea ko ka ia tau tea paanga tau tea nga po pula pe kai te lahi tau e tafa ka ko definition ni nga tu ko hanga fare atu definition ni nga tu of define ko fa valu penia ko harea pe ko hato o me na ke rea po me na ke to ke ne hanga insight ke kakai ke tau fehi aki pure anga ya ho pe ko ne afio pe ko fare ale ko anga tu hangare ai ko sio os kakato ele menitia he ko no hinga he na os mahino pe na ke langa fare na te ke ave container me moi ai ko foi ni ko ne me na malanga ko he ago ko ne me na ne post ko ko ne post ke ne hanga o justify ke ne foi malanga pe ko tai ko na asmaya gloi ko mahino le va intensinia ko intensini ke tau fehi a mai kakai. Kau lavea e ku whawhitu ngā popula tā tawha. Koe whatu tāma ki a koe isi wana koe o hake he tā. He koe fwoi whare, kona mone anai. Whase se rege ne alo ta ofo. Ka koe fwoi whare ua wha. Koe api koe waingai api koe nai ave koe kiai. Ka pai ope kakai a whaitai. Mau nau sio pere togo konti nau tuai. Nau tā noa mo e taha na o ange ne container.
e nai wange ne container na ke ne fi mau ia kai vire pe ka me ke o atu pe ko si ya kai ko me ko na ke ne lote ke ai ko ke ha container mo fa ka va mo bathroom ha be ko foi sino I container ai ko ne sio na ia ka ja ne sirin constituency fund na ia ke ne alo langa ka fa ka va ke ave ka masiva petene ai mo bathroom Tala pe tu ko pe ai fu container na wa bi ta be na wa bi ai ko un container u tala no at ki ai to kon pare ko u fe publication ko pe he ai o ko ai ke tu ko ki na e o atu o tu ka pau ko anga yo ka pau na ya ka nga u moi he tai mi kon na mau u atu na o fai me ko ya o to ton ke whahanga o e gana to. Ka pau nai hoko, pe ko hai nai tape me tu ni tongi e whai. Hanga o e gana to. He ko kai te utui to tongi hoko. Ka kono moni, o ko tu whamea pango ia pe au ia. Ka umahino, whai tai menchine nu mahino tu ka whare atu. Whai tai menchine nu mahino. Ko ki pure anga ko na e whakawhisi o nau hifo me pure anga. O te geipe ke tuku. Ai au nau te manetui nau tukua ki e au nau tolu. O nau taratau ke ne awhio. Whakawhotunga ko na nau whai. Panau amanaki osi ko ne nau whawhisi. Nau pelua. Ko si o kuna o fega ke tukua ke whakawhihia I whakaukau kakai ke nau confused. Na elele nau whawhatongia. Ka koe kau noa ne awhio. O tupunga nau ugitua. Ai nau hange nau o feinga ke nau campaign. Pate whatonga ko foi peten ko ni. Ko tuai pe nau ugitua o si lere nau whanki spoti nau toria mai nau whanki. Ai mana ai mga container ke whai o si lere campaign ni ia. Ai ko pa mana hanga ko o lohia ki kakai. O lohia ki ko kakai ke hange ku ngari kowe ne awhio. He na sai pe nau ngā wea nau to. Ka koe kora pu solo. Oe ko nau toko ua moni. Kau kai whake ufu ho haa ke mea koe ni he ko no moni koe teka te fuwe teka. Koe tau teka pe e au peki ai. Ka pau te ke whakakau. Te ke pehe o kai ko ha corrupt. Ke te tuat peo whakatau maha wakapuna. Paanga tahanima miliona. Hala moha ki engineering report. Hala moha tama engineer hange koe ni mehe lulutai, tawhake lulutai, what needed to happen koe nau seniha nau engineer ke nau alo sivi mea ai wakapuna o nau hanga peheo o stock te iki. Koe konga koe ne ai misini, ai konga koe ne ai wakapuna koe ni koe foi wifine mahina tolu pau ke whetong, wifine mahina ono. Koe ui koe analysis ko ya pau faya greva de negotiation ni ba moisela mo tama ko ana wakapuna pau ne pe mai tanima ko nga de mau to fetong ani ko mo age mau fetong ko nga de mau to fetong pe te ke o sa ta ueta ai foi misini ai foi ke overhaul lava ki holo ki foi pricey te ke lau solo o kai ko ha corrupt ka pau kai ya information pe ke tu tu pe mo fu tani ma miliona o whakatau mai ke fu wakapuna te rau ya gara kai ha foi ko anga ko tau tolen mo tau me lele te ka pa wa ha ki me lele se ke ni nai ni mo tu ai nai au lau nga mai ko ka ta sai nai o se na area na po tai ko homo mai me lele rocky how engineer ya si o rocky wikepe o si o kuai me o si ume ana te foket go me ana to ki faka ki ai so ye ai ko fakatawa ki te silini so ko fakatawa ki ne silini ai ka kai ki he o fia waka
Kapag ke ma hong full million. Fefe ke wata ke tahanima kata tok fe taula ki hake ki tupai o ke mono mai ko nima. So ko na me ko ki ai in the absence o hinga whakamatala ke ne hanga loka I price ko tu ni whakateknikare. Kai whai pe are aia ko are he kau politicians. Ko ha ho whakaugausor. Mari lahi apito. Vivere imagino ka te awe whatala noa koni kukihanga o mai ihe tuunga koe ni. Pero ti mahalo ko te maulelelele peheni pe I whaitoe ngā tu koe ni o ke osiko homo taimi koe ni tau ni. Ange koe whamatala kuke o mai ko os taimi e campaign ni holo e peanga malolo ihe na hupe ko ki tu a pero tu koe mea ia e peheni atu pe angai whanonga. Ko konga ni taha ko loto ki eke atu. Ko mahino e peka te au na o mai launga ko ia e tokon pare mi ai whare area na ne kore whamore more ke ngai tawha aki kana ne o si mea pe foki. Ko ha pe mea e hoko. Ko e corruption mo ha fua ngai mea e hoko. E ave pe ke au ke tunga to tonu ke ave ki ai. Aia ko ngai ni o ku lahe ni unau whihui mai. Neongo o ku tike ke whahanga e ki ai ai komite whare area pa whi mau ke mō ngau mato ki ai. Te toki o mai tari ke kakai whanua. Ka koe ko uhinga ki hongo minista na launga ki ai tokon pare mia. Na behena kai ki ai ha tohi whakanofo ia e tui. Koku e ke a kuia o ku malava mea ko ia ke hoko. Ke malava I he tau whai whatongia pako ha. Kono moni ne kai ke ton ke malava. Kono moni ne kai ke ton ke malava. Ka kono moni ne kai ke tohi whakanofo. Koi. Ka koe ne malava o kai o no fa fio fa ka he ko implication in solo wa me ko to be na famone minister panga authorized minister panga na ne to pe ko ngo minister go ni steam and lawful gato ko hare ne tu o ke fonwa pia go ko ne to ya o ni ai mau lao ke tum ta ko polo uto ya mau lao E foki koe as foki mea I bihe kakai whanua. Me taha ko toa pe. Ko tau konistu tone, o ku whiri he pare mea e kau minista, o avere vai ki whakanofo he tui. Pero hai whanakona ku mai koe whakanofo. Ka kongunga, ko hunga whaki whehe ui he kuma mawhaini ki he kakai whanua ai mea koe ni. Ka pau, he kunga kuma whakakau he kai pe malawa ia, ke o ware pe ko o mai he pare mia e mo pure anga ki whare area hata la mai ko ni ko osi mawhai ke ko osi afio ke tu ipa ko ne mokoi ki ai ko o mai tohi e ko he ko tasa tata he ko pa e solo ko mautol go ni ne o na os foto ma to he pare mia ka ko pare mia pe na operate he office metal me os ko a hua fa le ko pare mia to tape na au ke a hua valu ko mautol ko mauto whakanofo he a hua valu ai ko poinia ko pau ke whakanofo e ne afio ka ko fonga anga mai ni ko mai ne afio to ko malava ko he pare mia ke ne loya ki e solo na e ke me go ni ko pa ke mana tu pa ko o suene ta pologa man o te foki lewa ke minite fare area ko frua he na ku e ke e se hui go ni e ko no ngana o so ha ko mai e ta ha te ko ta ha ne me na te o ho ha wa ne afio ko hinga ko hanga e ke na e ke pe o ke nga ke na loi mai hange pe ko e ke ko pa nga ko na to donge ke be pa na utari ai pe o ke nga ke na loi mai ang ko na utala ko ke ma fai tu I ko no moni ko fa me pango ia pa ha ko me go ni he ka ke te ha mau fire ma to solo ko pa ke mau ta ke ma to me go ni he ko ha no inga he ka pa ke mau hala I pe ka kai te na mau hala I pe he fili imagine solo ka pa o se ne foi mau hala ka kai pa ne li he ka kai ka mau to go ni e pure anga ki tu ka fa fo ke mai ka me ko ha me ho ke fondo o ke pe e pelu mai e ne afio ke fa va go ni pe te tau al ke os ko inga oku na me os fo no launga ai na me pare mia malolo o ne hange ne o mai opposite o ne behe ke sea
o ko launga e doi be moawia ai me ko ni se ko hinga he ko ka ose ai whakataha komiti o mahino o ku kekia hama palaparema. Ko ngā pa ko launga ia tuku nau whangong ko vi ki mautolu mo tuku hifo mga mea pe aia na e tari he sea ke alo moia ke komiti. Ka ko e solo o que pe wale sea. Koe taimi make he, pau ke te au ki ta whamatara ke sea mga tuunga uinga e te kore te make. Koe pe e whakatahe sea ka pau nega ki alate ai tawon pare mea mga evidence. Kapalema ku pe e oku au mahino rewa ko pau fo ke whakanofo he tui. So, oku te aha tui he wase ko nistu done ke ni hanga o whakanofo make he mea tupo ono. Ke ne whan, let's say ku oku lawa he whatahatoko ni ke nau whakanofo penadolo aha minister without the king. Oku te mea pehe tau ko nistu done te aha tui taha ke ni whanofo pe ko tupo ono pe. Kai kia hate te mawhai taha ko ni ai whatato ni. Whatato ko ni, ko whaiwharea ko whatato ko ni. Ko whaiwharea o pehe ke nau, ko whai mawhai pe, o hui anau tolu, ke nau titemen ha hopo, e kau no pere, o nau ke he kere kere. E sol, kau e stakeholder. Me a ke he whakatino whai kau whamau, wega mawhai pe o anke ko ni sutone. Pena o hake pe he li pot ka Peter Pescara, to ko mateu te wau ke wala ke isiu go ya, he maa o popo te mea koe. Ke awe koe isiu koe alain pe. O ange mawhai tui ke tui, o ange mawhai wharearea ke wharearea, o ange mawhai. O se koe pa koe katoa u mea koe ni. Katoa u mawhai koe ni operate i he whonua. O nau i he malu katoa pe. O e tui o no mona. Koe mea tohi koe ni sutone. Aia ke au ka pau waha taha whemau ke ni hanga li riu mea koe. Ko au mo sio ka aku. Nau whatanoa pa mo e peniskala uni pau. Pau tarangia. Iro e ku whalele koe mo koa e maki whanau. Ko koa aku executive. Ko ia une drive ta maiki ko hai nau mea whai ko hai poko mai mea ko hai nau ngau whai. Ka koe ni. Ko ke tangu nau talangata. Ko e pe atu behe okoa. E utala mo toka papa. Ko e nau pihe ia. Ayo, ko ai ma ko taga. Ko mahu inga ia ko ke oversight he tui. Nga he mawhai tolu o ni wilalo. Io no malu. Ke o e hau ha taha hange ko ho lau koe na. O hau e tala mai koe te ha mawhai e tui pa te ne whakanoko pe ne ka u minister koe ni te whemau e whakanoko me tui. Ko te tista damage. Ka koe whemau whakonistu tone whoki. O ui he losika koe operator po koe operant. Ai koe koe hu koe ai whairea koe pea. Ai koe pe he whakotū he pare mea pea whakanofo he nahio. Ai koe uhinga rewa e koe whai end operator po koe whai. Ai koe uhinga e upau koe whakatou satisfy. Ai ongo whai condition koe kai toki tonu ai whai overall expression. Ai upe ke whakatū he pare mea, pea, whanofo he tui, pea paureo ke whakatū kakato hono whakatū satisfy o whai condition ia. E ke hea mono mo ngawe ka paka whai oa operator. Ai ke pehe, whakatū he pare mea, pe whakanofo he tui. Ai uhinga ia taha pea naua, ne lava pea o satisfy e whai overall expression ia. Koe whai rea wau ngau e ki koe pea. E uhinga ia e whakatua te pare mea, pea whakanofo i tui, uhinga ia ke loto kia tui. O koe whake mea peheni. O koe whake mea peheni i Britania kuna whotu e nā toko ngā whake ange koe tau mea tau whai ai. Wai ka whakate pare mea e ka minister pe ke mahatari. Mahina pe koe ke awhia koe ke moko i tui ki ai peko. He kai ke nau minister na to aku mahana ku tau osinga unda to Britania hanga ko ne atu pe ko ke hatari atu i o se time ku fano fore ga pare mia ku mahina ko ke hantari mana ki family o mai na ku tau unda to Britania tu ko ya to na wiki na to pare ki Britania lo to ga con insulto
Ko ia ko isi o ga solo o na mau soki ka to be. Ke mau ilo dai te ke o mai hato sala no. Ai o minista ko ni. Kana ku te ke foki me ko ni fare area. Ko tali go e fare via. Ko soka ka to ga do e u fe mau ko ya. Ko nia ke kumi hake pe ko haina ne lohi aki. Puko ko no moni na te na ia lohi aki na hoko. Ko haina ne lohi aki ai. Ko no famoni pe ke nari fai fa kau ni. Ko no provide mai na to fa no. He ko punga nga maheni pe ya. O a ben ko mau fa no fo. Hange ko glau solo na o tu mau tolia ai sa geke. E mau hingoa ki he ne afio o he osi pe ko e fili paremia e hawa fa pe ko e taimi ko ya he na mau e ke foku to fe ne vai taimi ke mau he ko pe fe taimi ke mama he ka minista mo to kai mau huan mau tolu ko tala mai tali pe ke to ko mai to fa no to hi go ne hanga fa ka te fe mau e ko ni stutone ai pa toki i mau mai to fa no fo e a hoa valo Koi. Ai ka tohia e piveni o kuha o ko tahme office palacio o la ke minister Oia. Koi tu ai ka tohia ke tala no ke ai. Oia. So ko me afogeni wa fe wa. Ai ko hinga no ha ke ta uniko ndok mahino ni. Kon toki ilo pe ia. Kon toki ilo pe ia. Ilo ko nga ilo e mau tolu na mau e ke foki. Kon toki ilo pe na he weekend pe. E foi tai ngona e weekend pe. He kono moni fok na mau asi umpe mau tolu he tali ko e pare mia ku. Ko e mahal ko o whakatara noa ko e whiwhia ne a whia ngai mea koku o whakahoko. O asi hake ai mea ko ia. O tupunga e ne toi ono toi o hake ko ini. He kono hinga he koe fufo i mau la. Mau la o la au pito inia. He kono hinga he koe kupoini. Kupoini koe. Sora koe mea koe ni. Te keke hua ki wharearea. O kuhoka e whaitoke ke he koe. Ai ko kau minista na fa huat ko e. O se ko e tonga ka one city he tonga ka one city. Ane kai te ke ma o no kai fai kai hoko te foko no. Fa fu ka vai o nai mono. Pa ku ki ui ali ke imagino que tau to na kai tau sio ga. Ki ato ngahi ata o whakanofo. E hange ko kau minista ke na e be whaki whailonga i hona u whakanofo. Me tui. Ko yung minista ko ni na ke ia hafoi ata. Ka kono moni ko na esma be. He kai ke vare pare mia mare reo pe kai ke vare se fare alea. Ke na hanga o hake issue. Te na mau. Koi. Go tu sai be ko tu he ko process ia me ko ni a lui hono hala fononga i fare area. Ko miti pe to o hake ke time lahi pe ke fa si o ke ko o hake pe fo ke fa ka o hange ki fa o vale ki ka kai fonua. Pena yanga fe ne malava ke hoko ka ku ka ta dali pe. Ka ku nga ka time bi men ko se ta time. O ko ke ki fa os mai mo he tunga ku ai ko ai me ko trucks malava puna mo wafu. Ko mahino hatu tuuni tata fit ke ale pa ko ta ko e una fale le malava puna ayuta ATS menga ka ta ko i wafu ko osia malava puna ke pe mo ke process pe hatu tuuni ke Io così go direction we are now implement within the legal framework ki hono take over o mau kamata ni me ko ia he ko issue ia ko mahino mai ka mau to hokat ke stewa to he anda pe mo ia he pati taulanga ai ko
te apoti e. He kono moni ko si ki au o ko to o mamafa au pito foi. To folo ne fio ko whakangata hono haka mono to hu mai e ka paru ko ile ko whakangata. O ki au e sa menteiti ko foi. Pahikai ke tau te tiptou tau to rea ke ngā o te o mai ha te isi uke. Koe mea peo mahino he osko koe ke sol. Koe mea koko whatanoa e koko ke invisible hand behind the divine design. Anga whanonga ko tonga. Eksio. E nei kai pe ke aha ku awareness ke hanga hano whakalere u mea koe ni. That is not ka pau nei kai ke whakahu mai foi metivek kai ke aha foi mesensia. Hanga he foi mea koe open up e ku suspicious pe mo o whakawhihui. O au ai pe o au ai o identify foi matawaiwai koe ni. Ta koe tau lokai tau tole a koe pese te hiwa noa a pese te hongo fulu tuawa pe. Matau pe he malu. E ke au e hoko e koe koto kula noa. Hanga koe ni koe whakau insol. Tau hanga a e a koe ngā ke malu o ke ua toi hu mai whakamon manu ke to loto a. Koe. Pea whakawa pe ai koi pese te hongo fulu e a. Ka tau whakamore re patau re watangi kakai. Mouto e tana tuhau mai ke whiunga mai 5 miliona ke tau whana ke whangaboaka. Ke koe nyoku ko ku whihui le ha me ko ke tapu ni ai kai tu ko 5 miliona kakai. Ai ko winga o se tau ai Oi ki foi pese te hongo fulu pe ko ki tau pe mita hiwa noa na tau ai toi pe ki mita hongo fulu pa kato mita te au e mea. Pea tuku pe a pea tau mai ta do si o mai ke lo tongo we kai pe wanga puaka. Pa tau ore wa tango ka kai mo tana tu hau mai ke kumea ke a mea ngau ke whana ke wanga puaka hau kai. Kako ke ha me ko ke fai molo kai ai ke o te more ni miliona ka kai ono mai ke whana ke wanga puaka he. Ai ko si o ko whabareware. Ka pau mo oni e tau he mau ke whakangata. Ai drugs. Pea mo oni e tau hake whafonga kakai. Paure ke tau whai da toi ngahi tough decisions. Ka koia, koe tūngai koe ai mea koe o whai pe directions ke wae civil aviation, wae tonga airport, wae public enterprise MP ke nau implement a process within the legal framework ke whai foi transition koia. Patok whahoko mai ke cabinet. Koe. Ko tui mahalo ku tā ki whiunga he ahoni ko ngā kai hoko ato malolo he ahoni ku ngā ku o se te taimi. Hau te aha mea ku ke loto ke whakakato mai bata mawa he ahoni. Kai, mahalo ia besor. Kau monyo lau koe ospena u hoko te malolo. Ange uki moko le e dia ke. Moe ne. Koia. Malo bito tibet pa malo atu he lava e polokalama e ahoni. Tau toki si o pe ta polokalama i he wike ka uha o foki tonga. O whātou piben. Wāsor, malo. Pa malo atu ka inga ke te ki motol i he lava koe e tau polokalama e ahoni. Koe ngā koe whainga maari e koe ku tau mau mo e minister, polis, ka o ma tamate afi. Pea ngahi business koe e pureanga, paula piben piukala. Koe whamure more te ngahi whehui ke lava o awe ho ngahi whehui. Ka kusai pe ku mosli mea i pe koe wiki kotoa pe o ku lere pe polokalama e lava pe ke o mai ngahi whehui he ngahi polokalama koe ia. I he taimi tatao pe ku whamalo atu mo whato manata pe ka motolo o ku madu koe polisi fo o fo ke tau Facebook koe pe ku aho fiha pe nau tamate ai live i koku whai. Ka koe talo pe me he ngahi tau ko hiri te mo whatonga i pe YouTube koe ai Vipon Media.
o ku iai kotoa pe he ku time live ku live low pe ni he tau pes Facebook pe live pe me tau pes YouTube me follow pe tau lele mai ka ha time te ke te hu mai ki Facebook ku puri nga hi live ko ni pe mana tu ko policy for o Facebook ku wai pe nga hi lau aho pe ko aho fiha ku ke mana tu ya te nau tiri ba nga hi live ko tai ni mi ko nga hi live mo tu a ku mahalo ku ke loto pe ya ko nga hi live for o me time ko na nau fato na nau mai na policy for o ko ya ko ia ela i tiri pa pa te ke hu mai o kumi ha fo i video ke si ai o ku puria me tau pe si porque algo que he bipon media i het YouTube o ku ia pe na doria ko ke puria fo i video ia ko nga ha fato live pe ia even te ke lava pe ko te foco mama ta nga video ko ia ko nga kwa ni ko na to hi mai mahalo kwa nga hi video na o atu mi hen ki mo kuna pe he kuna foki hi fo ko ke na te si o ki ai porque ko hinga atu ai formatala ko ni porque mana tu ipe ko ke utility ha video ko Facebook ang na pure kuna utility i na policy for da ni mi na ko habe to no mahalo ia video utility na video ko do pe ai da ni ko no spe ato no na utility ka ko hinga o de ke lot mama ai e ko tau o ku aluka to pe mo e time tata tau live ki pesi ke mau pesi YouTube te fok pe ko o mamata i he live ko i he pesi ko ia fa malot ke tau ka sponsor ta te fito ka ting mo tolu fa foi tui o mo tokoni pe mo sponsor e tau pro kalama ka ko ke mo loto ke fa ha ho mo hingoa ka ku mau fa apa i pe ai tokoni lahi ku mo fai o lava ke whakatafe mai ngahi totong ai paanga pe sponsor ke tokoni mai ki tau ngai polokalama ta tau fito ki mo tolu mo tuhi tonu pe polokalama fatwhanua fo au ke mo sponsor ma whamalo atu ka te mo tolu ka ki ngatai whamalo ke tau kautaha koia ko South Pacific Loans Starik Tupo o atu mau be na tokoni o kuwhahi ki he Vipon Media noa walungeau walwalu hiwa walwalu tu i o kalani no sila pau ke fia mau no ke fia mau haseniti ke whatau hau mea lere ko nga ke nga sapate fae bo sapate tamai bo ha we ha nga aho ku ke fia ki ai te na lava o tokoni atu ke te koi aki ha telefoni i ha fainga taimi be no valungeau valvalu hiva valvalu ko e tau fare kosi ko ia Francis Tickets ko ia tu i loto no alofa na e ki tabuni foke a ua tahme konga i he weekend ko nga ka e lava ke fai ki nga ue i he fariki ko e fare pa ko na ku asifa vo abito ko e finga ibe ke fa fange pe mo ma pe mo haisini me ko do be ke ifo ho tango tuai o kosi ho ulu ka ku mo fa malo la het ke ding mo dol ko mo me mai ko di ko ahoni ko timing ai time busy ni o fare kosi ka pau ke loto ke puka ha o kosi ulu ke te tatari hupe ke na pesi Francis Tickets Tonga e na fesi Facebook hupe ki ai o puka me ai o ko se pe na booking ai ko ke te ta ke ke ma hu nga ta ta pe kai pa ke hu ki he na website francistickets.com hupe ki ai ko si asle re pe ai ke booking pe kai te ke alo tari ko hola mai be time kai ho da o si ata se ke te ko ke kosi holu pa ke foke nga we ai ko e Francis Tickets ia ke ngatai o ku ke fratau atu i he Francis Tickets i tonga ai ngahi klipa me ha fu ngahi me ko na ke ngahi ka mo ulu wa ke me vali ulu kai tangata ma ka to ke ha kong kong ai pa fa me te fe ma ko si ulu ngahi fa ko si ulu te ke ta ma wai au ke ngahi pop wax mana ko ia i maman fuli pe ma ka to ngahi me ko ia i Francis Tickets i tonga te ke fetu taki pe ki ai ka ke ngatai te ke lava o afe ke pe ta fa ke Francis Tickets ki he page facing store film toni mo fili ai ngahi uta ko ia ko ai uta te ke pe mai moni de ko ngahi vala fo o ya taki atu i hon ki ai ko nga ke kau pe mo ia i toni mo fili ko ta ta mo ngahi vala ko ia ku osi i he fare koloa ku fa malo at ka te mo dol ko mo ke me nga we ko ia ai tau kauta ka ku ke ko ngata tau proklama ke ahoni tau toki felongo aki i he
wike ka hau ka mo mea.